cha kha dan trăng khan RFYC cho nên thala ka thiam ber PC wow bon va New Hope under 18 champion. Benar avansir team. Miss. Hemzonian under 10 award sempurna mengenai nominasi satu itu anggota Malaysia MSC Executive Committee Member confirm kembali oleh Principal Toha Imperial Malaysia Hansal Sangi Zau Pagi Kublobeira. Principal Hawin Sarandrua Sareng Puya Saralana and coach mo assistant hitun mingkar hetsi alawa Saralana hi isolate si apo experience tam tak lo nei to khani apon lomanio nuam ton nule paten cho e poi nge tur cho e khom nge turan top mai ni Sarandru hena so sak theng mo alo en ve ni chen Sarandruan so turanga yang principal in MSSC Football Academy, Remlin, jersey number 22, Paul, Remlin, Lion Huata. Pola. Paul som kup pakat lai, hell. Ato pun ve, match day 33. Kila, match day som tum patum kila. Gol som kup pakat kung tu ani. MSSC Ramlun atang in. Nice. No pang league season 3 RFYC no pang league. Season 3. Henama Sarim Puyan. Golden Ball award dong to Jumbo FC. Wow. Din Taratoin. Tahu ni ya. Apa hantra RFYC no pang league season 3 Golden Ball Dong to Dintar FC trangin individual award dong to Golden Ball. Golden Ball dong to Obadia Golden Ball Lunio best player kan tinggal ni Edit kon sawan ni kiki. Yana ma RFYC chu drone in lo cover char chu ya. Yana ma hian kan pui pa te. An control ne rem ania. Amoy. Aizol Grassroots Center B. Somsang ate Rengsi Miss Rengsi Mase Christopher Pahi Kumina Khan Mani no pang league kan khel Lai Khan Boral San no maya oi khop maya apa tel lawin trophy ei choi bere ngai don tat mai Christopher rai Christopher chuni number Christopher apa tel lawin Christopher ate mo somsang ate Christopher ate ani so Grassroots Center B team photo 1 2
Oleh Pak Dahnawn lalu pula kan semua tu pemain apa para pemain Soalnya penjok anak don letuk. Dengan seleksi yang sesuai kami sudah terjadi sebagai datang champion. Ayo saya kasih contoh kan lepas terus. Oleh tuan under 12 award konsen sungsung belenga langa mamanusan sakturin. So lamason Zara hello uma ani hian document engkim scan tu ni ha em kidu sang hian in tang kai na an nei veka chuwang chuan tang kai na zona te min hut pui an be se ni emesa oh New York School Tamari, jersey number 45. What's your first highlight? Asia ta. Oh, henama apa te. Apa ina lo lak sak me ka Asia ta le Aswaya phir kan ti kha. Kan soi fo Asia chuaya kan ti kha ni. Season 2 hian an meli kan she chiang thei lo ha. Cher deu le. Thau deu lek. Khua vàng trăng te hian kan eng lo kan sin chia top jel ni Asia ta ani hi amveng sautan oma apa hi volleyball setter usena sena sailo kan ti khani Asia ta hi New Hope coach te po so lama son oma tar loma sar chuanga sar chana te nia lo bati ve zau ani mo mesa faknang reng deu in hei mesan draw na u mane hi esma som tuanga mama papa ani mesa hi mo nua ma ti sin a thau deu ya an down set ha Iban phae vaban la hi lama khian Christopher ni lom kima best player award best player Lawmman under 12 ke thiam berani season 3 hian best player chu lom kima Durtlang grassroots center player ani khi làm po Durtlang fan Mike lampang hi kaneng lo deu leka power supply a chiang lawa chuwang chuan kan au deu lo don sarin puya au don golden glove award David apahan thar David clean sheet nei clean sheet nei turu David Durtlang goalkeeper Durtlang grassroots under 12 goalkeeper ani ole ikhan video dot le kan en le doni an champion team hi